Kadai ke MOU ke bagi armut ki CM ya lik ban kilaya soy hakma du Amit Syah kalong mar kompong kami habat ke jingai jembut jong barok lam bagi seng balang bat ki no sasnong no syarhima ban yekan ba ke ba ke ba de ban yekan kalong ba bakin pai ba ke badan nasional kaput kin wan baik kin don baik apo ka jala me kalia kin hapai apo ka jala me kalia Enrei ke pas sakawai kalong ba gisuk ba kalong ba hagi sni so kia ba kalong ba kamalang kuna kabom ka disputed area lapan hap pat syaka asam bareng ba kata ka lang ba usnem arjan khatwe hajing sya hakane ke border committee ke bangi ke don lang isya me kren ne kata ka arjan khatwe apa dia penbai di pudu sama ne ba baka bakta ka kisno ki bahab hamalam kuna kin hamno sakasam barni solungo hiru ya kane ka kam hakaba hajing sya kane ka regional border committee kadai baik committee fresh committee kabadang thamai bat ke kran baik ya ka bamenta ya ka present kalong ba ban weng no ekjing hapo dispute area leng ba kata ka give and take policy but hakajing kran jungi committee balam kmat dai ba de kum chairman bat ki wik economic kmat bat ki office la kum ju hakaba kajing kran jungi kalong ba 80% kalong ba nakipai ba jong ki basah kita kaput kalong ba ki kwa basah me kalia mereka masngolo kalong ba balai ye kijing kran ji ajmut jungi ki klemsium bat ki siong ba ki balai penbai kan dan su kijing kala pada kali jungi ru kita daga ko basai kalong ba ila penpawa atu kan kijing penbai put penbai sam kan long bai kabane scam lamnya kan don kijing kala na kalian jadi kinong lam khamat ya kan committee kilakan syai ba in penkala politik sekane ka isu pada ke ba niyo ki ajimut na ki nong lam seng balang na ki grassroots level ade na ki nong yalam snong ki hima kalong bai ini bud bai tik ya kata nam ta kalawe ka sum suk chum sign haki tain kapot de na kalian keseng ka bade kane kalong ba nila isai ba lembaga ni ka regional border committee kalong ba lembaga jing apo ka jing lam jong kora suma ni ba kila misguided kila ilam bakla yang iki nom lang se balang yaki nong sisas nong yaki nong sar sima maki kambut katkum ka jing ekra bat katkum ka jing ai jimut ai mesim kum no bas wen no yaki jing ki balane la san pus nem mata ikam la ban wen ho jing sang ki man ne ban yo kan kalat ban ya kren ban baik put baik sam no bat at hapare ki atli ki jela kami kale ap asam kabalong kat kum kajing sneo jom pai ba hakar po ka riti sencar pai ba henry kalong damar kompong bat ya kane kamat ni kumba ki lamis interpret dau kli du lane lo nong lam ba jom ka sakar MDN bat ngi hakar de benen ngaleng sem balang pen pai shap pau shai ba itat kti ya kane kajing elam bakla kajing misinterpret dakinong mikmat jong ka jela hakabari man baik il pudusam hapo kabri nyotrep hapo me khalia hi bro ko we ngamut berbadang kalian ka seng west kasi student union central buri hakini disni ni issue habawede ka jimpen baik ya pudusam yang baka regional border committee kinai ke balada pada hakade ka border regional committee kalong ba ni na kalian kisah malang ru ya don lang bani ajimut bani ai mesim kumno ban weng no ya kidi kijing jong ki pai ba haki kaput ba per pat ka bas ngolong kalong ba hakini isi damsyan kalong ba kala don kijing ya kendu jong ki arngut ki simisar kata jong kamai kalia wala represent dari chimisar ba kontrak sama pana kalian ka asam da chimisar imenta iswa te habari ka te kalong ba jing sha tum ka jing kran di ajimut akawa
regional border committee kalau ba long positif akajing jimut bajing ekran apa nak kalian ke regional committee itu ki official kemudian nak kalian ki legislative body pada kalian ki executive official lawan ra ki point ki babiang ba banong ba ban penbaik no ipulisam dan ba kata give and take policy pat kejing ekran kilo ba ki ba mentoi ba kejing syah kejing ekran jing ajimut nak kalian jungi kisah malang pada ke pasal pula kalau ba kani ka MOU ke ba angut kisiam ki bala represent bani kendu ya hukum misal misal Amitsa kalau ba ka klam long kum ka topik ka bangi ai jingmut aku dei ban bagi putusam kata kalau ba ni sokia bat sengu rem aku juga puar ba ya ke bangi la ya keren dak ba syai